Mlaleli wephimbo lebandla namuhla ke Nkosi yami nginabo baseSwati Environmental Fund nabo namuhla nje batosi nje cepho ngalaba siphathele kona Nkosi yami ngoba liqiniso akwendeke bashiye indlebe kuthiwa ihlathi tingativakashela indlebe emlaleli wephimbo lebandla ngavele nje ngibadedele basale bakuvusela etindlini dekusakade. Siyavusela abalaleli. Igama lami ngisisekelo Mwakashongwe ngisuka eSwatini Environment Authority. Siyajabula ukuba nani namhla ekseni. Kusho ukuthi namuhla sithethe ukukhuluma ngesikhwama setemvelo. Sathi sesive ukuthi isikhwama setemvelo sesivulekile ukuthi singathatha icelo letinsha. Ngiyacabanga ukuthi labaningi bayadibuka ukuthi yini lesikhwama setemvelo. Kusho ukuthi lesi sikhwama lesinika lusito lwemali emisebenzini ehambisana nekonga, nekuvikela, nekuthuthukisa imvelo. Lelu sito lolu lufika ngema-grants in the form of ema-grants. Kusho ukuthi ufaka nje isicelo ka-Environment Fund bese kuyahlungwa kube naleto ticelo letikhethwako kube ngito leti bese setitfola lama-grants. Kusho ukuthi namuhla sitokukhuluma ngalowo nje kafishane. Ingabe ticelo leti kanjani nje ngoba ngingabhala nje ukuthi ngicela ningiphimane. Yebo ke umbuto lomcoka lo. Leti celo tethu ugcwalisa li-form. Li-form lethu nje li-form lelula, libhalwe ngesingisi, libhalwe nangeSiswati, phindze likhapha ema-guidelines imihlahlandlela. Kusho ukuthi atokusita ukuthi ukhona ukugcwalisa kahle leli-form. Kuleli form leli usichazela ukuthi yini mhlambe lenkinga lofise kuyichazulula kule mvelo bese sosichazela lo msebenzi lofise kumenda. Lebengithinzile ukuthi sisebenza nemisebenzi lethinza konga, uvikela noma ukuthuthukisa imvelo. Shothi ngi-applyela nje nangabe like kunabo inhectares like ngifuna kuhlobisa live na recycler ngi-applyele kuleti into leti kanjalo nje. Ngileti info leti kanjalo, yes. Kepha-ke thine sibuketi ihlangothi thite kule mvelo. Sibuketi ihlangothi leti sihlanu. Mhlambe ngingadisho nje sibuke kuphathwa kwemhlaba, sibuke kuphathwa kwemanti ngendlela lekhonsako, sibuke ukuguquguquka kwesimo selitulu, sibuke kuphathwa kwetibi nemithi kanye nekusebenzisana nemvelo netilwane ngendlela lekhonsako. Kusho ukuthi lo msebenzi wakho fanele abe aphume kule tihlangothi lengicedza ukutithinza. Mangabe ungephandle kwaloko kusho ukuthi isicelo sakho angeke siphumelele. Yeah, kuyevakala. Ingabe nje lama funds ngiyayithola yini ngihamba ngedwana noma kumele site in groups? Yes, ngicabanga labaningi banawo lo mbuto. Kusho ukuthi lo ngafaka isicelo kungaba mimango, le mimango lena imimango lesemadolobheni noma emakhayeni, kungaba ma-NGO noma ama-CSO, kungaba betemfundo, kungaba ngumfulo hamba yedwa. Kepha lo hamba yedwa umsebenzi wakhe fanele ube ngumsebenzi loto labanye labantu khona nabo kuzuza kuwo bese kungaba netinhlangano letfolakala emimangweni lebukete emvelo. Kuyevakala sithathe wethula ingabe njengoba uke wachaza ukuthi le mali ibolekwa laba tawufuna kunciphisa la maybe kupolutheni noma ekulimateni imvelo ufuna kusho kanjalo. Ase ngicela ungene nje kujuleni ukuthi yes ngidanayo le project yami nicale niyibukisise yini noma nivele nje ninginikete le mali ngoba sengifikile naleyo na project amthi ngifuna kwenda nako mina bese ninginika le mali noma kukhona le nikubuta ukuze nitoba nalesithombe emcondo sale business yami. Kusho ukuthi masihlunga sibe sesiyahlunga ke kuba nalabo lababuke lokuthi ngiwaphi ama projects la tophumelela. Kusho ukuthi akusiwo onke laphumelela, akusiwo wonke umuntu lothola le mali noma lothola le grant. Sicala ngekuthi sibuke leli form loligcwalisile. Mangabe leli form ugcwalise kahle noma mawudlula kule phase yethu yokucala bese sesiyakuvakashela ke sesiyobuka lapho kunalomonakalo khona sibuke ukuthi vele ukhona mbamba yini nawe sokuthola ithuba lokuthi usichazele ngalomsebenzi wakho.
kusho ukuthi emva kwaloko bese ke kuba neli board leli libukele fund iboard of trustees kuba ngiyo ke le bese seyakhetha lawo ma projects atawuphumelela. Kusho nje akusiwo vele wonke umuntu lo phumelelayo ukutfoleni le funding lena, ngoba le mali yethu mase iphelele akubi imali eningi kakhulu, kepha le labakhona kuyicela noma abakhona kuyiapplyela yona ngeke yendlule ku 300,000. Kusho ukuthi ukhona kucela imali lengaphasi kwa 300,000 ingendluli 300,000. Phinze mhlambe kuthinza nguve usebenzisa legama lethi boleka ngenhlanhla lenhle awuyibhadali ke le mali lena, imali nje lesinikwe uhulumende wethu ukuthi sihambe siyosebenza sivikele imvelo yethu. Kusho ukuthi ngoba igrant akusiyo imali lo ibhadalawo, phinze akusiyo lena ifund noma kusiso sikhwama lo dinga ukuthi kube khona imali mhlambe lo ikhiphako lo khapha ngayo ukuthi uyithole le mali lena. Kuyevakala. Ngiyacabanga ukuthi mlaleli uyativela nawe ekhaya kokuthi Eswatini Environmental Fund usiphatheleni. Ngicela Dzadzewethu ungene la uchaze ukuthi okay nasikhuluma ngala ma project like nje climate change lapho nje ukungene ekujuleni uchaze la ma project ukuze sitawukwadi ukuthi maybe ngidawuchamuka mina nami project khanza ayilink kuloko leni kufunako. Ngiyabonga umbuto. Senganika mhlambe ema examples ema projects imisebenzi leningayenda, kepha sijabula kakhulu lokuthola lama ideas lamasha lokhamka la ngakithi. Yebo, kepha mhlambe nje batokhona lokuthi babone lokuthi vele mangithi ukuguquguquka isimo sethu ngisuke ngikhuluma ngani. Shothi asengwathinze nje asengithinze tongethe ihlangothi bengicale ngakhuluma ngekuphathwa kwemhlaba. Lapho singabuka imisebenzi ehambisana nekuvikela lidvunga noma phecelezi ku rehabilitate lidvunga lese umhlaba logedukile. Siyathi ukuthi lokho sikubona kulongele live lethu. Lapho nje lo kungaba iproject yinye. Phinze mhlambe masibuke ama projects lahambisana nekuphathwa kwemandi ngendlela ekhonsako, lapho singabuka kuvikela litete lelesa mhlambe litete leselishile noma le igxovagxove dilwane sekude nalamandi kulelo tete sekude nalolukhwane nalenqoboza kulelo tete. Siyavikela libuye litete lisibuyise lemandi lisibuyise letihlahla tethu takadzeni. Bese mhlambe ekuguquguquka kwesimo selitulu khona nje umsebenzi lesinawo kulesinye isikolwa lapho lesabakhela khona igreenhouse. Shothi nalapho nje mhlambe sisuke sibuke lokunjalo indlela yokuthi senda njani ukuthi sikhona ukuphila kulesikhathi lesi simo selitulu sinjena. Miningi lemisebenzi lesingayenda nekuphathwa kwetibi sibuka ukuthi uhlobisa njani live, yini wena lo ngayenda mawubuka ukuthi live lakho lihlale lihlobile, ngoba siyabona sinetindzawo letingcolile mhlambe kuletinye tindzawo kulelive lethu. Shothi nje imisebenzi lenjalo kepha kule mihlahlandlela lihambisana naleli form nakhona sibhalile sakuchaza mhlambe selula khona utokhona nawe ucabanga ukuthi okay bakhuluma ngaloko shothi mina ngiyenta umsebenzi lo njena. Kuyevakala. Ngivile ukuthinza lendzaba yale mali. Washo ukuthi le mali hayi ukuthi sesikhwameni siyakuniketa. Ngifuna lokuvota ke ukuthi le mali nawunika leli form ukuchaza ukuthi ngaba semkhathini wekuthola le mali noma ngisasebenza nje form liselodvana. Imali nje isengangeni nyalo. Cha, imali isuke isengangeni ngaleso sikhathi. Usuke usasebenza nje form kusatawuhlungwa bese sesizokhipha impendulo ukuthi ngibani lo etfolile igrant noma ngibani lo ngayithola. Shothi wonke umuntu uyayithola impendulo noma utholile noma awukatholi uyayithola impendulo. Le mali yethu ke lena mhlambe ngingathinza nalokuthi vele angikuniketi ukuthi sengiyifaka ku bank ebhange lakho sengiyifaka ku account. Le mali lena isala ngakithi kube ngise sikuthengela konke lo tokudzinga kulomsebenzi wakho. Shothi sihamba nawe nje maso itfolile igrant hamba nawe sivele ekuqaleni size siyoceda kepha imali isala ngakithi. Leli form leli ligcwalisako likhomba ukuthi sengiapplyela le fund noma nje ngisabeka lokule kula ucondweni wami lengifuna ukukwenta ngale mali. Usuke so applyela ifund wagcwalisa nje iform usuke so applyele ifund shothi isicelo sakho sesifakiwe
nawe sokulaba labantu obukwa ukuthi bangayithola le funding. Leli fomu ngabe nje litholakala kuphi? Li form lethu litholakala eMbabane ema-ofisini ethu Ras Office Park eceleni kwaseMona Flats noma ungalicela ka WhatsApp ufake le nombolo ethi 76066175 sidokuthumelela liform. Inze masolifaka liform ngoba vele isikhathi sekuthi sayicelo divalwa sesiyasonzela. Uyakhona kusinikisa isicelo sakho eMbabane noma uyakhona kusifaka ku-email ku-reception@eea.org.za. Usho ukuthi icelo tethu nje siyavala 16 April na 4 p.m. next week Thursday. Oh bese tivele ticaliwe ingcini nami ngizazama ukungakwenzasa. Kanti sesivele ticalile. Bese vele icalile phela lithuba lisakhona. Li form njengoba bengithinzile lilula. Kudzinga nje ukuthi ufake naleti incwadi tekusekela njengencwadi lebuya kumasipala noma lebuya emphakathini. Imcoka lencwadi lena ngaphandle kwayo isicelo sakho angeke siphumelele. Ngivumelekile yini kuya khona le ehhovisi ngiyofuna leli fomu ligcwalise ngaleso sikhathi ngilishiye noma noma kumele uvele ngihambe nalo ngekhaya ngihlale phansi ligcwalise bese ngilihambisa ngaleti indlela tekuchumana noma cha uvumelekile ukuthi ufike ofisini uhlale phansi ugcwalise emaofisile kepha kuba ngcono lokuthi uye ekhaya ugcwalise nalabo lotobusebenza nabo nibukisane sizoqiniseka ukuthi lokubhalwe lana nivumelene ngako nalokuthi ke naleti incwadi tekusekela usadoti itfola khona le ekhaya so ungaligcwalisa ekhaya bese sobuyisa konke sekuphelele. Nakukhona ke kuleli fomu lengingakuconzi ke ngivumelekile lokunithinza ngisho ukuthi lana kwente kanjani. Uvumelekile ukusithinza utothinza mina nje kule nombolo le bengiceda kuyibita ungangibhalela ka WhatsApp umbuto wakho ku 76066 Yeah, uyativela mlaleli inkosi yami tindzaba leti mnanzi asisukumeni siye khona ka Eswatini Environmental Fund siyawuthola khona inkosi yami yeah sisebende nje singahlali la ngicela ugcizelele lenzaba ye deadline ngoba noma into osho ukuthi hayi ngive namuhla sisaya emangweni siyayihlanganisa cha lithuba lisakhona kusaneliviki lonke futhi lephelele. I-deadline yethu is 16 April nga 4 p.m. Nalo 4 ngiyamgcizelela ngoba kwathi 4:15 sivala iminyango asathatha icelo. Yes. Nangabe ke ngiyabekisa bengisanza maybe ngiqale kuva last week ngayo. Ngiyafuna lokuva kabanti ngayo futhi ngiyafuna nalokugcwalisa lena ngivumelekile le form ngivumelekile ukuthi ngingafike ngihlale nani phasi ningichazele nje kabanti nga Eswatini Environment Fund ukuthi kuyini kona cause lo moya nje ngenteka ukuthi uvanyalo lokavula la umsakato akathi lokuthi nala mahhovisi angakuphi sesiwami usasummarize nje tsatsethu umane nje umfakele lokho umlaleli ukuze lo nale interest ade ukuthi hayi ngiyafuna lokufika lena nami ngoba nginayo lenango lamcondveni wami lenango le business lengifuna kuyenta la ndzaweni kukhona lo ngubonile lengifuna ukunciphisa lokukhona la ndzaweni. Yebo siyabonga sisikhona ukuthi siniside ukuthi nigcwalise le form emangabe ikhona imibuto nivumelekile ukuthi nifike emahhovisini nihlale phansi nathi sibukisane ubude nawe lo office ekubuta khona phindze ungithinze nakule nombolo lebe semvele ngisho ndophindze ngisho wesithathu into oyibhala phansi 76066 mhlambe sengingangeda nje nemagama ekukhuthata ukuthi ngicela ukhuthata emaswati ukuthi atifake ticelo ngoba lemisebenzi lena ayisithi imvelo kuphela nani iyanisita kuvele bese sekuvela nemathuba imisebenzi kuvela emathuba phecelede ama green skills nekuthuthukisa nje impilo tethu nako kuba khona masisita nalemvelo. Ngicela nekukhuthata ngikhuthade bomake ngikhuthade insha ngikhuthade netikolo ukuthi sifake ticelo singajabula kubabona abahamba phambili. Ngenxa yesikhathi tsatsabathu ngicela sale uvalelisa etindleni tekusakada. Sijabule kakhulu kuba nani namuhla siyathi ukuthi leli viki lelandzelako sidobona ticelo
sedingene emahhovisini ethu aka-Swatini Environment Authority. Fakani isicelo Maswati Lamahle sivikele imvelo yethu. Thank you. Siyabonga ayithathe wethu.